I pozdrav svima ljudi, evo nas na našem kanalu, danas ćemo raditi pozdrav za sve. Znači, radimo pozdrav za jednog Stefana i Stefana iz Srbije. Znači, njih sam čuo preko Omegleja, carine su, znači, stvarno, verujte mi, odlični likovi. Zatim, danas sam našao na Omegleju nekog Luku iz Hrvatske, isto bome car. Ima jedan Alan iz Poljske isto i Sofija i Klauda isto iz Poljske. To su dve likuše stvarno lepe, boga mi. I ljudi, ne bih htio da ovo toliko kratko traje. Pozdrav za Adama Enslema, mog brata, pozdrav za Ivana Stevića, Fiksa, pozdrav za Veljka Nikolića, pozdrav za Uroša Ilića, pozdrav za Mateju Gajića, pozdrav za Ivana Tričkovića, pozdrav za Aleksu Perića, pozdrav za Teodoru, pozdrav za Aleksandru Obradović, pozdrav za Aleksandru na M nešto prezime, ne mogu da se setim, pozdrav za Anđelu i pozdrav za Stefana Pavlovskog, inače stvarno dobar glumac. Pozdrav za Danijela Mladinovića. I to bi bilo to od pozdrava. Nadam se da vam se ovaj video svideo. Ako jeste, stavite like, share i komentar. A molim vas i subscribe. A do tada mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!